Ćao drugari, kao što vidite ovo je novi klip. Kao što vidite, danas ne igramo ništa. Epizoda kao što ćete vidjeti u naslovu, ako već niste vidjeli. Ovo je top 10 kanala koji bi trebali da gledate. Izvinite, to je moj pas, se zove Raša. Trči tamo, trči. Izvinite zbog ovoga, ali moram da ga oteram. Vjerovatno će sad opet da dođe. Ovo mi drug. Izvinite, ja bih da pozdravim sve drugare iz mog razreda. Znači, nekoliko njih snima za YouTube. I to bih da pozdravim najviše Miloša Tadića i Marka Grabovca. Sada, aj mi da pređemo na stvar. Znači, ovo su kanali na koji sam ja prijavljen i trebali bi da gledate njih. Idete prvo odavde. Čekajte samo da idem ovdje. Znači, ukucajte ovako prvo. Ogledajte ovo lika. Znači, lik ima prankove, znači svašta radi. Zove se Josh Paler Lin. Znači, čovjek je car, kao što vidite ima 1 milion, sad će 2 skoro. I čovjek stalno, znači bukvalno zeza sve redom. Najviše njegove prijatelje. To je prvi kanal. Znači, trebalo bi sigurno da ga pokažem. Drugi kanal je, kao što vidite, ima QtPie. Sad ne znam baš da li sam dobro rekao, ali zove se ima QtPie YouTube. Znači, ja ga znam od ranije. Ako volite League of Legends ili tako nešto, odgledajte ga. I stvarno, čovjek super snima i jako je dobar. Znači, to je drugo. Idemo na treći. Ovako ću dužim, pošto mi je lakše. Drugi, to je treći kanal je Vanos Gaming. Meni je jedan od najboljih, ali ako imate tako od 8 do 15 ili 14 godina, gledajte ga, lik ima, sad je skoro 17 miliona. Znači, lik snima oko godinu i po dana, 2, ne znam tačno koliko, ali znam da je super. Ako volite tako neke modove kao Prop Hunt, Dead Realm, tako ostale igrice, slobodno ga gledajte, super je čovjek. Četvrte je Z3X, to je inače moj drug i ima, čovjek je juče počeo da ima, kao što vidite, ima 10 prijavljenih subscribera. Još malo će nas da stigne, ali nema veze. Čovjek snima, to je pravi dubstepove i elektrosolove, znači super su. I ako volite tako neku muziku, odgledajte ga. Peti kanal, meni jedan od najboljih isto kod mene, je Gledaj ovo. Znači, čovjek, njih dvoje snimaju, kao što znate, ako znate od ranije, ali sigurno znate, pošto su jedni od popularnijih na YouTube-u, oni imaju sad će 100.000, mislim nisu baš mnogo popularni, ali su dobri YouTuberi i mi se dosta sviđaju. To su moj četvrti kanal koji mi se sviđa, to je moj četvrti. Peti kanal je Adnan Bro. Znači njega svi znate, on je carina. Ja mislim da je on jedan od najboljih youtubera. Ne mislim po subscriberima, nego ovako što pravi easter eggove ili tako nešto. Meni se baš sviđa kako snima. Čovjek ima 113.000 subscribera. Da. Sad će na 114 da pređe. I on mi se jako sviđa. Moj, ja mislim da je, koji beš, 6. Da, 6. Je Suarez 16. Znači on je isto dobar. Nije baš tek počeo da snima, ali mislim pre godinu dana.
godinu i po. Ne pratim ga ja tako mnogo, pratim ga već samo 3 mjeseca ili manje. Moj 7. kanal koji mi se jako sviđa je Muđa. Znači, Muđa je car i to verovatno svi mislite na njega. Znači, čovjek je carina. Sad će 430.000 subscribera i trebalo bi da ga pogledate. Znači, 7. kanal kod mene koji mi se baš sviđa je HD ili HD. Znači, čovjek je car. Jeste da ne snima tako mnogo u zadnje vreme, ali jako dobro ima videe i ima 2 miliona subscribera. Super. 9. je... Čekaj, nađem. Ovdje mi je negdje zavučen, ne mogu da ga nađem. Nije. Ovo je 8. Izvinite. Ovo je 8. i to je Brofresco. On je car. Po meni je jedan od najboljih. Koji mi sviđa, ima 1.261.272 subscribera. Čovjek je super. Je, kao što vidite, čekajte samo da ga nađem, sad sam ga izgubio malo. Da, kućni trikovi uradi sam. Kao što vidite, čovjek je jako dobar i sviđa mi se njegov kanal, a najviše mi se sviđa ono life hacks. Kao što znate ili tako nešto. Sedi dole, Raki. I zadnji po meni najbolji je FuziTube. Znači, njega ako ne znate, stvarno ne znate. Gledali ste sigurno jedan klip od njega, znači super je. Kao što vidite, to su po meni najbolji kanali koji se meni sviđaju. Kao što vidite, još malo ćemo da pređemo 20 subscribera. Imamo 18 subscribera i uskoro će izaći nova epizoda Clash of Clans i Boom Beacha. I ako vam se svideo lik, bacite like, share i subscribe. Šalim se, nije još kraj klipa. Htio sam da vam kažem, nađite me na Instagramu i zovem se... Čekajte. Evo ga Instagram. Evo ga, Instagram. Nađite me i htio sam u skorije vrijeme ako pređemo više od 30 subscribera, ako 40, 50 da snimim Q&A. Znači zapratite me, zove se A Mihajlović 05 i to ću da vam stavim u opis. I ako vam se svideo klip, bacite like, share i subscribe i vidimo se u ostalim klipovima. Šalim se. Ostavite like, share i subscribe, može neki komentar naravno. Zapratite me na Instagramu i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao, drugari.